Nganza kwethu ake ngibelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Fezeko Media. Mina futhi ngiphinde ngikhumbuze ukuthi lami igama kuFezeko Ntuthu ngakho mali la sibona amagomede zophinde ngicela ngana kwethu ukuthi ke bangabe semusha noma ngabe ke umdala bangakwazi usubscribe kule channel. Ngicela nje ukuthi uyenze kufanele usubscribe enganza kwethu ke ukuze njalo bangamasifaka amavidiyo ethu lapha no YouTube wakho uzoqala ukwazisa bese futhi ngilandela inkundleni zokuxhumana @Fezeko elasibona amagumede Facebook, TikTok @Fezeko Media bese kuthi Instagram @Fezeko_162. Wenganza kwethu unindwa ngumsakazo Ukhozi FM ongeza umcuno oswaziwe kakhulu ka President of the Benga Nation okuyihola ke iMarch and March lapha ke elapha nilisanda abantu bokufika ebengenazi izivumo zokuba kuleli ke ufikile endaweni yesigameko kwazise ke khumula udaba olokuthi ungizwe emchuno ishelo umuzi wakhe osembumbulu kwelaphana la ngenza ukuthi ke ufike namhlanje wafika kwababaza bona umuzi wendodana yakhe usuphele kanjena ke nganza kwethu ukuthi ke udaba lungehlanga kahle lo kumuntu omdala ofana nonina kangeze kana izolo uzokhumbula ukuthi ke ufikile intokazi uFloyd okuyena ohlala kulomuzi naye futhi wabamba ikhanda ebona umuzi ahlala kuona usha ngalendlela esimanga kukhumbule ukuthi engaza kwethu ke umuzi ushawa ngqongqo kaze kuphume ngisho into encane lapha ke kubala zonke izinto furniture wardrobe yonke into ishe iyangqongqo uzokhumbula ukuthi abanye abantu enkundleni zokuxhumana bahlekisa ngakho lokhu bathi lapha nongizwe emchuno wenza isketch zika kuphi izinto ezishilo lapha ke bona bonke lezi zintatheli ezifike eqala zitshela ubani sibhle sesivinini esigaka ebekade sihamba ngazo singazikhava ukuthi ke bafike umuzi usasha wenganza kwethu mhlawumbe kuthina kwakho kuphawula lo daba hlala comment section ke ngizwe ukuthi uthini ulwakho uvunga lo daba ngilasiboni sengiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa unyaboya nezinye izindaba ezilandelayo kuvidiyo elandelayo kwakho subscribe nesiphathe kahle nibe nosuku lobunandi engithanda kakhulu.